wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia jinken. Play Pibaro Shakatuk Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Timat bakong san mentah kesini bilang. Nang kiu kejing penut nang hiar kejing mentoy nang Cherry Blossom. Penkre ke Karang Sports Club ia kejing ya pop penhiar kali haka arpau terik ke Lalengkot. Lapan light pai pa ia ke kot jumpa Profesor Antoinette Karmalki. Bat ke Kubor Snowland pinong kok Kubor Ridhoi syed bahayin jumpa arang sin. Bat mentangin pa syaki kubor bakam benya. Ubat despar sing rani unong wak jing tip ik jing le jing kam jing kita nak terekam ke sorkar jela lingba ke right to information RTI ulami biang syakmat halor artli kimat kibu layo jing tip lingba ke RTI halor ke jing penut ke sorkar na ke benta ke tamasa Cherry Blossom naduk ke senem arjar arpoi hadu arjar arpulai. Bat kewepat halor kejing don kipos kibalat Meghalaya Transport Corporation MTC kejing shinapos temai bat kejing pelut ban repair ketiar kali. Ubak der sparsing ulai thu bakat kum kejing lap jong uling ba ke RTI habayade ke Cherry Blossom kejing pelut ke sorkar hakas nem arjar arpoi kelong shiklur tingka haus nem arjar arpuar kelong shiklur kendai lak tingka bar haus nem arjar arpulai kelong shiklur kendai lak tingka. Bat ulang bakat kum kejing lap lingba ketika RTI ke Cherry Blossom kampat wan ra jing mentoi kipat nong syong shnong ke jela. Kibayo jing mentoi kidaitan kinong put nong tem. Dan aku katakan terus independen belasnai katakan 3-tier system kemudian kini kita suarkai kini yaloka dan kini green card kini kita basa kalau kenai kini yaloka ni green card entah tetap dan kini original citizen dan genuine citizen belum mengi kini red card dikatakan ya rap ya departemen kuno ban lu bisa bat kuno ban aikam ni diberi oleh jom ibadah nak kok gitu Jakarta Libero. Di kumalang mentai Meghalaya kan terus di departemen kalau man kala kan penjabo ay kastir. Kamdon ye jing yonom tan kini ki badon sak arpor ketep. Tika ba aji kali kalau belum di departemen hadu benta ani na government balik nang pejang gini ka humwe sikas mo. Ini gede ka ketika humwe sikas mo gede ka lat kamai biswa jono. But kejingan rumah balik ke government ada mentah kena ayat ini berhubungi kasih mo. Pelong yang kan aset di government berkelem bawa ini bawa. Kawan action, kawan kejing kelem, kawan kuning kuntai. Penting ka phone dua kali buat sekali kambuan si engineering phone. Engineering phone pun ketika phone na mentah repair ya ini dami ini jinduk ini kita. Haborok ini department betul. Kita ada kalau balik di department ada mentah kan dengan government kamai gawe ke sekolah kalau uniform ya bro ba itiar de bertiat na po ikasih manur beladan ka tin number kemudian itiar NGP dan ni Mahindra dan ini itiar itu kita genuine dan ini Tata genuine ba itu setiap itu itiar kali kan Indonesia itu tapi ayah ini ke humus ke semua bahkan terekam baka government juga priang baka audit juga priang kita ada kejinya kram yang aset domestik. Dan kalau kemudian mana berdono, kedua government pisah dulu, jadi pisah dulu aja tu. Kita ada yang menunjukkan untuk itu sebagai entiti si department betul ada organisasi, kolom mereka dan yang film juga mereka corporation dan keluar kita. Jadi bagaimana kejimi, nak jadi school boss, lapan school boss, mating abal ke audit dan kan ban pet yang di jimi di school post. Ka school board
kapung mangalapan ka RTI ginyo jimi hangke po MTC namta signai school bus kami kumbasan lak kan nyawaja news pak san kau namta si benai ke jimi jumi ke school bus balik ke lek te habede ber berkani kajing siu namta gini ki basung thai hantai po department kapoi hadu ndriu klor phralak nyukusan hajar san spak sau kunda kene gidi siu na kate department sha ki beriu ki bala asung thai kapoi hadu ndriu klor phralak nyukusan hajar san spak sau kunda kene gidi siu department sha ki beriu ki bala asung thai kita gadi RTI habede ka MGC tinaglan juga aktivis tela dalam kepala nagalan government kadi bantala kuno ban perlu ya kan department makan yo tomi di beriu kibala kibawan sene da kabani na kena ni don gajar tomi di do belabi ti geli kalau bekas state ni yang mentakam pak doni ta polisi kuno ban lum khajna ne kuno ban thawla bagi beriu lo jom kinyo kam na jom jam ka bahar ne ka khajna di sarkar kan he na ni no wanjo rai pati ta ni tu juga nama kumalo menta nagalan department lu hne ka omba don ji anong ye na sele buson ti nagalan ni pa ba ni ila ka omba abam don ji anong dan perlu yu ta sele buson amno ji mo ti shwa ba le ai ga no di don pi an ki papakat marbale angi tribal state indo jinge bertau ni an marbale ka safety jom tribal kampur dor hadu kata ila ban snai kalau ka an the name of safety for the tribal omdon ka an india ka bala an khang le ka bala ban long uniform apa tribal state dia ban snai ki an shalom pamenta teng gede jingi sini apa dengan sekonsil apa dengan hima kapalong hima atau lubo. Nisha hima kalau di kita perlu bayar musuh dia gino diberi ganawan anuan situasional. Di kumulong mentah nak ada konsil dan polisi nak stik government dan polisi ciwisni mana hima konsil government tilak no ada mentala talenti ba government kan ruspa na bijiwan kitoris. Marbale stik dunia download itu susis nado ki taka keren kaba jeli utam yaksan idon taka dinggiri idon lo sudah ini nado kita kila kadong ki jingbang babang do idon ini nado ki lamentang nado ki idon lo ini nado ki sentiu skot idon lo ini beri tenang akibat krim yang beri mana ba tiga ta kadai kala kaba nagalai na aktivis tentu sorkar lam nom kadai bantau kian di bapaka keberon kam kaba kamso ya ha kadai ka 3-tier system ne taga lightly kika na banta kinosyon jong state police Kakarang Sports and Social Welfare Club hakawat kabaar kan pelong saya kajingya ko penher kali lene kakaris hakasnong karang haka arpau trik kelalengkot usnem banwan. Ka club hakajingya lam uba badon man kharbit hai hakajingya kendu pekila pathai kubor menta kasngi ka arpau artrik no pra kalakhot lawer syabaro kinong shnong kejela ki babang ban penher kali bekin wan shimenta te kasngi belepen benada kini ka club. Hakini kejingya kop kadon ke busket lai pawajar tingka nak bentak shinrang ke bayora ekanam ladu bat nak bentak ki kenthai ke busket kanong pawajar tingka bat ke bayrung syakani kejingya kop penher kali nak bentak shinrang kalong syajar tingka bat nak bentak ki kenthai lai spa tingka bat kejingkia ke kali ke dei banlong lai pau kilo nak Karang Sports and Social Welfare Club de niwan ni benar yang syaki perasaan pertau bagi para selah yang berkata dengan pelong yang ketika kadres sudah ilaletsen ambil acara kuat dan
ni sudut blok sebuah ba iyo MLA jungi nak kata jungi ba era pun kerja jungi ban perlu biang saya sisir minta ada kesir ke ba ni perlu ni kita jungi ko nya segi bergiring apa karang dah ada di sana ba ada bagi lada kong de sini bok kadai ke ba for slab और किबरियो शिकुर के लेवान bersinta tanpa impala biang marba kadai kasin kong temeta ko agila persang ni terai min kampen bit biang pada kacaka gila cia hawe pada kacaka ke ba kinong isi benta ba kebanyakannya itu bergiring kimda dan kam tansu ban suyangnya ke ba hak tugasin kong belum makin suya nya mensyong kadai siapa bakam belum penuh kemudian berdoa hadu bertakta. Terhadap ini bagi belum tahu sudah kadai di acara pesawat dari Kaan Putri Januari acara pesawat dan price ini lah mungkin ya bagi lah dari kom ni belum ya ki senrang tujuh bagi ki kentai lah kacang price but nam tak senrang ni lah nak arpu cat bagi nak leh kom dari lah ayo lain proca bawan kom teba arpu cat buat balai di proca dan kebaik tri nam tak senrang kalau si cat kila penisi bentak armut uwe bansong dan uwe banyak dan kunci ikan tail tidak armut ikan penisi bentak kebaik tri kalau lain sepat tingkat but ke first prize kita kentai kalau si koca san hajar baal but lai hajar kita balai but kumangin ala kesin kami ai luka special prize kita dibesar kali ke bakam biang tam ke kena tam te mutangin ai tengkawi kata kalau san hajar tiga kita kali ke ba itna tam te kecingkat patu ni yang kita mesti bentar bawa mesti bentar dalam bah insya kali kita kecingkat dalam lagi 2 kilo seneng banding tahu ini agak kendai kerik te tempat dia kita bawa mesti bentar kita boy kali cuci agak kendai kerik begitu dia tahu but nak komentar kena masih bentar ialah penkrep dari kacaka bagi kesak kadang kacaka kepa kila iban ju senai katan cuki seperti dulu bagi mana isi bentar dari kidon kata lejong dari kuat banwai penkrep bala ada kimla banwai dulu kila dong kacaka tadi itu keban cuan jasa bagi mana isi bentar kata dia kepa in leh mental senang dan kiwan ini kiwan tanah kita ini makruat kiwan dan nyampai tidak musim kau Upaim ipis kehimanong stan ulap lat pai ba ha ka arpo artarik no pra ia ka kot balajer kerteng ka bapentri kam ia ka wat benya halor kaktin bat kali terishor balatho da ka doktor kong Antoinette Karmalki hasep sing memorial guest house nong stan Shwaban sedang ye kejing elang, layas ngap jar shipor kum kedak kejing sngolem ye kejing klat no jong ba Ronald Sim, unong ai kubor ke Shillong Times nanong ston. Hakani kejing elang pelat kot, ladron nang gibahi ngesem jong ke Dr. Antoinette Karmalki, uba Garrett LSN Dykes, DC ke West Castles District, ke Dr. Yaisan Mautho, Principal ke Nongston College, kong bala Rishi Shah nong kenri, Assistant Professor ke Shillong College, bat ke bala syakot ngobha. Ia kini kekot lepenmi daka Lian Morshi's Publishers bat lepeniat jauh daka Ri Kasi Book Agency. Ngasau komen, ngasau kentak, tapi jingkir ku bekerja belai, kepalawan lah i Madam Jongi, i Dr. E. Karmalki berthok ni kekot. Ngin siap pulih baik ba, ngin siap soi topik kawai din kawai, bat ai bagi jingkir ku jong belai. Kan pensan om tayang yang spy Andre hangne padmana bala antip hadu ke partai sikiwai report panwan blame ke kui doktor
Padu belum don kar kami yang dan hangni ngan pelai ini rekod tak kemen tau belum keku. Pelai akan negasi ke ar tarik jom upnai Desember hajar fulai kabalong kum ke present Christmas ini. Kamu pa ke Christmas kamdai ban long taman takasni. Ai wan kar do no ting man kasni. Ubren keku kaburong ni ai su pat ikermen ba imadam jami in temen sampra panang ai wifat kumlai sejaru. Kinong thok khubon na Riboy District kilapan pau ka jing kendit bakraw halor ka jing klat kendit kinsan jong ba Ronald's im upara nong thok khubor ubatre ba ka Shillong Times na nong stan haka step arpo arterik no pra hadin ka jing shitom ka balane tangkat tukat nipor ka kenhon kinong thok khubon na Riboy kidap da ka jing kendit ka bakraw ban yo sngo ba uba Ronald's im don shu akani ka sla prathai na mar ka jing ban jong ka jing shitom ka met jong o Kajing klat no jong ba Ronald ka di shisha kajing do ka bakraw namar uday uway ni kinong thok khubor ubran ka minsi mitri lang bat ki para nong thok khubor bat ubala syakri kamslem ha ka kam kakenhon kinong thok khubor na Riboy ka pha ka karwo snglem sya ka ying ka sem jong ba Ronald na do ka lok ki khun ki kti ba ki bahing ka sem ringkat kijing dwai ba ublay nong bo nong thau un pentingen bat ri bat sumariki ha ka ni ka bor ba ki ma ka jing thang ka minsim halor ka jing do no i rishot pas kem jong ka yi tu ublay un ai ka jing ja that junom ye ka minsim jong ba Ronald si Haji Shisha kumbolong boros kita hoj wala da day na nong stoin bana Riboy ngidon kita kajing ide ke bajan pa ngiju ya pliu jemut na kapor sikapor la kalong hakino kino ki kam gimana kintiu kum kita ki para nong thok khubor tekan ni kajing khat no ju la ni kajing ji tip ji ba khat no mentak stem kalong syak khubor ka pen susi yangi kum ki para nong thok khubor ten nakal yang jongi kum ka Riboy District Journalist Union dan ni kenhun kino thok khubor na Riboy District ingpen pau ka jing susi ka bakrau bat hakaju ka poru ni pha kata ka khubor solem sagi bahaying hasem sekmi pa khamtam kalok ki khun kikti hoj let's say kene jingwan tap jong ne lo budum haring kesem juki kalong syak kata ka jing thang lani ka jing susi ka bakrau ha ba ki ladu no yo khun ane kum ki khun ladu no yo pa ane kalok ladu no yu Henry kum kata ka khubor solem ni pha let's say ba kini kini kai bero kide kijing penyak renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian ka jongi ngimdan na kiwi pat kikintin ban kren la de banong Henry kan kijing klat ka ju along kijing du nong ka bakraw om tangnya ki paran thok khubor na nong na West Kasihel lane na po Shillong Henry kum mangiru paran thok khubor na Riboy District kalong kajing du nong ka bakraw ingi namar ha kajing lap kajing siam jingi de way na usamla bodon kata mensim manetri lang la kalong ha kanu nu kam ting sudu shisha halor de jeklat ju wala kataru ni pa eta khobor solem ba blay try kan rat nong bu nong thau un ai kata kajing pentengan ya king kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blay try kan rat nong bu nong thau ba un ai kata kajing jet haj ba bom jukut balese hoj wala dangim la syuban kindu lan ban yu Henry ngingi scam ba Ronald udan rekat benni agba mauru udang kerku kedo ingin nasalendan agba ki kam ki ba ki train kita kinlong ke bajom desa sisen ni penpau kata kajing susi ke bakrau ai ba kamen sim jong Ronald sim kan yo ya kata kajing jatai ba bom jukut hak ta ka khet ane hak ta ka jaka ka ba blei ula pengkrek terpang na kamta jo tang di kini kinten ku blei sibun tip na ka ikadaw ko jing yakun bat jing kano markeliang ding ki pai ba ka shnong tring Riboy District ka bahap hima melim kalapaw penring kau shamadan madia ki pai ba kilaweng no yu ba tabor lang thank you na ka jing long rang ba shnong Henry uni urang ba tre IT ye ka kam hau ba stemar nong bri ki pai ba kilajit kum urang ba shnong batmai namar la pha jing tho shikila thai khubor tang na kaliang jong kasnong amla ban pe phang hadu ka nu ka ta jing kno le don bor jong ba te bor lang thank you kalong ka besisha la kno ayu u bo la berngem ban be snong ye ki briu na te kisnong da ka bakam trai ka khndo ko shiap ki pai ba ki shong ka ni kisnong
Halor kini kejengnya kan at nasional tau kidang ilam keseng Neutrep National Youth Movement ha kejengnya ilam jong ba job has kurba General Secretary kila persyang banwan ra jeng suk da ka ba jeng mut yo ba tebor lang thank you ban itino e ka kamrang ba snong hau ba stemar nong bri bagi pai ba kila jet kum urang ba snong batamai jitu ngasya jitu ubei lemar ubei ulai kai school jong school snong tring LB school penanta beri wana master terkadang beri kasnom di kamta beri kam shikandong ibun ke babai big button dilasani au bagi ayu ya kata kabor bagi ikhtiar lanbat kum urang basna penanta kapor kaya kapor sekor ngebriu ngelaya kita kapor sekor sedang ban pengen lagi raja juga atau basnom kata kum dorbar sinong jula syurong tolong la da bun putri kisna sedang ban musiknya ki kam sinong kam thao ternyata kam steam sorga video bat kala hok long hok manok jong nong sinong wi ba wi ne wi wala don boru na dong sinong te kum ta inamut bat milajit do wi ba ro sinong tadi acting ro sinong ba Stemar dubri bagi ya ita hingga ban jit peba ban milabu ya kata ya kan kopi dengan aplikasi siapa ka himamuli ban mentala sistem ajan sistem setak jet sini ka aplikasi jadi ka apa ya teh himamuli mereka himamuli ban ada mentar ta tempat patio ai ka badan challenge mintip ka badan ai tan bagi satip pak kana sama mendawangi lagi ani akan ya media mo sekitar ba satip but hadin kata beliau melakukan pengkenya but mau bat ukaman bang tadi kesal simet tengibu kajeng geli sekian sansia balor atau kadang kata sanat simet adalah entah ini baru bisa sekian man kelak penroy mo asal tahu udah kubur man pada kisah simet, kon eve triang mamai, gila, isu ci komplain di babun lagi waruna, imam mulim suka bencar, toh mulai itu, ternyata anda gila pergi be kembali masuk senang berkuih, kena keposian, baunya uri kamu mentilut, wajahnya lu kalau kerja dengan ban sina bisa na sina iro tip terbaru kamu namun tidur ya ini kesem kasih kamu senang mantap kecekap putar halor ini baru ilayo skim di balai hujan sama ini jadi bu kasih pilih si kibor sencari halor lada udah ubri bukan mengerti halor kita jika mengerti juga ibu kasih pilih si kinong sencari lada ukam empat ubri lada ukam empat bahkan dia kecakapan dia simet, kumno pak surga kelak skim sih cekak juga simet, kata gue ini kau heta, kumno coba apa? Saya halau kita skim baru dengan dia, ini nak lagi senang, buat mana cerita supaya elu ngerti bagi saya, bak hak keluarga pihak ini kan, saya ini kecisan, bagi saya ini kecisan, mana keluarga saya semuanya kecisan. Ka All India Arm Wrestling Championship kalakut da kajing sambus kit nakikti jong menteri rang ba Conrad Kisangma ha hol sosotham ha ka arpoi terik no pra udi pangkar mek na Assam ulayara ya kanam Rangkansai ki Rangkansai Champion of Champions kat ba kasamla Yogesh Chowdhury na Haryana kalayora ya kanam Thekansai ki Thekansai Champion of Champions. Dipankar mek in the blue pants, Tridip Mary in the black pants. A slip out occur, and this match goes straight to the strap match. The Asian Championship in 2025. They've offered India to host it because they are so sure that it's going to be fantastic and India has the capability to host an international championship.
So it's a wonderful time for arm wrestlers and arm wrestling the world over. We just saw Yogesh Chaudhary today, and we met her outside, and we said, Yogesh, how are you feeling? So she's saying, it's tough, ma'am, it's tough here. So we said, what? Yogesh, you are unbeatable. What are you saying? Aapka to koi match nahi hai. So she's saying, no, ma'am. मेघालय के जो एथलीट्स हैं ना, जो लड़कियां हैं, उनका ग्रिप जो है वही, जब वो ग्रिप भी करते हैं तो आदमी डर जाता है कि माय गॉड, आई वोंट बी एबल टू पुट हर डाउन. सो टू ऑल द गर्ल्स हियर इन मेघालय, Yogesh Chaudhary thinks you're a big match. And another incident Yogesh told us, some of the athletes that she tried to bring onto the Pro Punjab League, their families were against it. That no, how will we go send our girls away for so many days, and it's going to be so tough. But after the Pro Punjab League started airing, her family members and her husband set up a screen in the village and started showing everybody, look, this is my wife and this is what she's doing. So there's a big change in the outlook to the sport, and we at PAFI also are trying to develop the sport from the ground up. We have done so many events in so many cities, so many states, in fact even one on the banks of the Chambal River. So everywhere we are finding athletes, and new talent is coming from so many parts of the world. Very, very excited to be here today. Badak itu gi khobor ngila poi syakabakut tak haduk Bangladesh yang kublai shibot.